Oria githurano kirakuhiriria noguo President Ruto arathi na mbere na kwibanga niguo akona itena ria keri. Akoretwo akigeria gwitheria ndoro ya mirurungano ya mwaka wa 2024 ya rika ria Gen Z nirera hanikire ringi mwaka uyu na kuhagura uria wari munini wake wa President Rigathi Gachagua, undu uria wacambicurire ngwataniro yake na gicigo gia Kirima. Thutha wake kugeria kuhoreria ngoro cia muingi iguru rigi njuragano na kunyitwo migwate thutha wa mirurungano ya Gen Z na njira ya kumba kamiti ya kuriha aria mahutirio, kamiti rira acokire guteanerio ni igoti. Riu President Ruto ni atumite mbuto ciake matura-ini na kiakamba he mathingira-ini wa iregi kuria koretwo agicemania na ikundi itiganite akigeria kuringa nyoni nyingi na ihiga rimwe. Tariki 13 arari na arutani akimahe ciraniro Kiodorita. We are going to sign here an MOU so that teachers can get 20% of all the housing we are constructing in Kenya. Mweri wa kanana naguo agicemania na ikundi cia andu ethi kuria maheirwo nduthi na mashini cia guthambia ngari na cia kurama njuiri. Next month tunapatiana shilingi bilioni 5 kwa vijana ambao wanafanya biashara. Maya magithi na mbere thingira-ini wa iregi batoni ciake cianjitie ni munini wa President ona cio ikoretwo ikimathira President ngumo kuma miena yothe. Munini wa President Professor Kithure Kindiki akoretwo agitongoria mihango ya kuhura ikundi itiganite njeki matura-ini na gwethera President ngumo makiria. Fire si fire, ni fire si fire, ni noma si noma. Mubunge wa Laikipia East County-ini ya Laikipia Mwangi Kiunjuri na akoretwo agitongoria mwahungi guthiururuka matura-ini kungania mawoni ma muingi. Itanya ari kugeria kurunga maundu maria muingi uraigwa mateguthie wega. Ile pesa serikali imetenga hapa kwenu Shakariga, ward hii peke yake is over 100 million hii ward peke yake. Meleta maendeleo mengi sana hapa Embu na kaunti zote za Mount Kenya. Iritanjira ya kuhita muingi na njira ciothe ona utongoria wa bunge uria kaingi otomukanagia iguru ria murugamo wa woteti onaguo ni umirite na guthie matura-ini kuha muingi. Alipoingia serikali tukiunda serikali ya Kenya Kwanza, mbolea nyinyi wakulima mulikuwa mnanunua 7,000 kwa mfuko. Kama angekuwa kiongozi hafifu angesema anapunguza kwa 500 ifike 6,500. Akateremusha chini mpaka 2,500. Itanya ria President Ruto ni gucokia ngumo teria ari nayo hindi ya githurano kihituku iria yatumire ahote Odinga ona akinyitagwo mbaru ni President wa tene Uhuru Kenyatta. Ni undu wa kuinaina gwoteti wa Kirima, President ahogokeire mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na hamwe makiumba thirikari ya urumwe. Mwihoko wake ari gucokaniriria makiria andu milioni 6.9 aria mathurire Odinga hindi ya githurano kihituku. Ona kuhana oro uguo mwene wa mung'ethaniro onaguo ni wanjitie kwihanda na kwanjia uteti wa guikia Ruto nja githurano-ini twerekeire ona gutuika gukinya riu matire maramura uria ukang'ethanira nake. Mimi nimekuja nyumbani kusema nimekubali kupigania kiti kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Maya mothe makihanika kiuria kinene ni kana muingi ni ukarutiro wira kuma mwaka twerekeire riria kambeini cia mwaka wa 2027 ikanjia gucaca. Ngiribotera Inooro TV, Gitago Muriuki wa Mucoki.